inshuti bakunze urubuga rwacu rw'amakuru mpamo, nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu. Kuri channel yacu muzajya mukurikiranaho ibiganiro bitandukanye, harimo inkuru z'abanyapolitike b'ibyamamare, inkuru z'abahanzi b'ibyamamare, ndetse n'ibiganiro bitandukanye bigaruka ku buzima rusange bw'abaturage ndetse na politiki. Wala haina mipango yoyote. Pia hata Kisangani hakuna ulinzi wa nguvu ambao uko pale. Ndetse na Kisangani nta bwirizi bwa gisirikare buhari. Ni mambo ya udanganyifu tu na kudanganya watu na kuonesha haya na yale. Aho ni igipindi siasa kubesha abantu babereka ko bimeze kuriya, lakini hakuna mipango ambayo inaonekana serikali inajidhatiti kuweza kutawala nchi. Nta gahunda igaragara leta y'Kinshasa igaragaza ko ishobora kurinda umutekano w'igihugu ndetse no kuyobora igihugu yote kwa jumla na kuweka usalama na kuweka utulivu na kuwa na mipango inaeleweka. Hakuna mipango inaeleweka ya usalama na kujidhatiti na kuimarisha usalama na utulivu. Hiyo ndio hali sasa iliyopo. Na hata kana kwamba wazalendo watapinga, hawana nguvu. Niyo wazalendo washaka kwigaragambya cyangwa gupinga, nta mbaraga bafite. Wana moyo lakini hawana nguvu. Bafite umutima wo kurwana kuyumva ariko nta mbaraga bafite. Silaha hawana silaha, hawana pesa. Nta mbaraga bafite, nta mafaranga bafite. Hawana vifaa. Nta bikoresho bafite. Burundi inatarajiwa siku 2-3 kutuma gari karibuni 17. Biravuga ko mu minsi 2 Burundi bushobora koresha imodoka 17 majeshi wake wote kutoka. Ingabo zabo zose zisohoke muri Kongo zitazitahira. Na Burundi kwa nini inatoka? Burundi buvuye muri Kongo. Inatoka kwa sababu kuna nchi karibuni nchi 4 za nguvu kabisa katika nchi ya Afrika wamekwenda kuonana na rais. Burundi buvuye muri Kongo kuko hari ibihugu 4 bikomeye muri Afrika bimaze kujya bivuye kubona na president w'u Burundi wa Burundi na kumwambia kwamba toa majeshi yako pale. Bamutegeka kuvana ingabo ze muri Kongo byihuse. Sisi nje tuko pale. Hata juzi nakumbuka mfalme wa Qatar alikuwa pale. Yamubyibuka buri ukakona umwami wa Qatar yari hariya. Alikuja kufanya nini? Yari gukora iki? Mfalme wa Qatar alikuja kufanya nini? Yule mwana mfalme alikuja pale. Uriya mwana wa mfalme Eric, anaitwa Prince Eric, alikuja pale Bujumbura. Na kaonana na rais. Alikuja kufanya nini? Yote hiyo ilikuwa ni mipango, anamwambia kwamba anatoka hapo. Kwa ndio unatuzuia. Ni wao urimo kutwicira gahunda. Na hawa makata ambao wamejihusisha sana kwa mambo ya Kongo. Wana maskari pale Rwanda. Wana maskari wao kwa pale. Na kila siku wanajimarisha wana serikali ya nini? Serikali ya Rwanda wanajimarisha kijeshi na wana uhusiano. Kwa hiyo wakongomani wenyewe wamekwishauzisha nchi yao. Abakongomani ku giti cyabo already bamaze kugurisha igihugu cyabo ajili ya dola 1,000, 2,000 wanapewa, wanadanganywa kubera amadolari 2,000 babahereza bakababesha, wanauzisha nchi yao. Igihugu bamaze kukigurisha Na Tshisekedi anashirikiana pia na Rwanda. Sasa inakuwa inadhihirika hivyo, lakini nyuma ya pazia. Ikindi kigaragara cyane kizwi cyamaze no kumenyekana nuko Tshisekedi akorana n'u Rwanda bya hafi. Sababu jambo la huyu generali Gasita, ikibazo cy'uyu generali Gasita dhihirisha mambo mengi. Ibi bifunguye ibintu byinshi. Wazalendo wamwambia huyu mtu tunamjua. Abazalendo baravuga ati umuntu turamuzi. Alifanya kosa fulani, alifanya kosa fulani. Yakoze aya makosa yangaya, akora amakosa yangaya na yangaya. Wana Goma ilianguka ni huyu. Kuba Goma yarapakavanwamo n'uyu Gasita. Alipoanguka Goma na Bukavu alikuja hapa kwetu. Bukavu na Goma kimara gufatwa yaje hangaye iwacu Uvira. Na akatuambia kwamba tufungue njia. Yaje hano natuya kudufungura inzira. Yote wamwambia mazima pana. Wewe ni mtu mzuri, wewe ni mzalendo, ni hivi na vile na hivi na hivi na hivi kabisa. Sasa social media zote sasa leo za Kongomani zinamwambia Tshisekedi, bwana, kitu gani unachokifanya?
social media zirimo kugira Tshisekedi ibi ni biturimo gukora. Raia wote sasa leo siku 5 wafanyi kazi, nakwambia mtu Abantu bazinya iminsi 5 bavuga ati fana uyu muntu hano Tshisekedi, unasema huyo kwa nini huyo. Sasa ndio kwa kifupi kwamba wakati wote sasa kwanza na leo sijui kwamba vile na wiki moja haiwezi kueneza wiki moja, maana sasa serikali ya Burundi imeshafunga mpaka na majeshi yote ya Burundi yanaanza kutoka, na yakitoka majeshi ya Burundi gasita pale atabakia peke yake, na ataanza kushika hatamu sasa za FARDC na ashashika, na atafanya mbinu za kufungua njia zote, kujua mpitieni fasi fulani kumeshafunguka, fasi fulani kumefunguka, ingieni. Ati ubwo zimaze kwambuka kandi afunze imipaka, icyo bibari gukoreka sitarasigara mu ruri ya mugini ngabo za FARDC, namara kuufata ategura inzira ukundi yereke mu bakunzi b'urubuga rwacu rw'amakuru, alafu afanye utaratibu wa kuingia Burundi. Hanyuma namara gufata Uvira, ahanga birabyoroshye, baratangira gutegura uburyo binjira i Burundi. Mungu wangu, ndabona space maze kuba space, abantu bamaze kwa 700. So reka dukomeze ikiganiro. Abahoste ndabona muhari ahangaha. Mbere yuko ninjira i Burundi, izi ni mfite audio ni nyinshi, ariko ndashaka nkuko nabibasobanuriye, nkuko nabibabwiye, audio ni nyinshi cyane, mfite audio nyinshi cyane, ariko dufite ibintu byinshi bitandukanye, ariko turinjira ni Burundi gato. Iki kintu cyankanze ni ukubera iki, nkuko uyu mugabo bivuze, uyigusize ngo nonde niba bivuze gutya, ni ukubera iki ubu turi kuvugana urubyiruko cyangwa imbonera kure arizo ziri kwigaragaza mu mihanda ya Uvira, kandi abarundi bagaragaza ko bagiye gufunga imipaka. Ni iki kijya mbere? What is going on? Ibintu byamaze guhindura isura, ntabwo bimeze nka mbere. Ibi ngibi twarabibabwiye ngo dufata nababwiye ngo nimuza gukurikira iyi ntambara, nta munsi ndakora space kuri ibintu byo muri Kongo ngo ndeke gukomoza ku magambo yavuzwe n'umugabo w'Umugande warushinzwe iperereza. Mu magambo ye yagize ati hagomba kuvaho guverinoma ebyiri, hari ubutegetsi bubiri bugomba guhirima. Ibi bintu hari igihe kizagira mukamenya impamvu bivuga cyangwa nabivuze. Uru rugamba mugende mu ruvane mu bantu babiri, uru rugamba mugende mu ruvane. Uru rugamba rw'amazi namwe ngo rwahinduye isura kera. Iyi ni intambara yahinduye isura ngo tfataraza narababwiye ngo iyi ntambara nkuko nabibabwiye, ndashaka kubasubiraho mbere ntangire ijambo, abantu mutangire muganire. African Boy yagiye n'ubundi ntojimara hano kabiri, uraza hano ndabizi ugenda unyeganyega gato. So nkuko nabibasobanuriye, iyi ni intambara amaze guhindura isura kugira ngo uyivugeho unayirebe, nuko wabukurikira intambwe ku yindi umenye exactly what is going on. Ibi ngibi bibaye hariya na tribalism no kwanga gasita twabibabwiye, ariko eske muri za leta ebyiri zigomba kuvaho. Nabivuze mu buryo burambuye, ndabasobanurira. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu wari umuhizi yahindutse umuhigo. Ahangaha hari impamvu ya Uvira kuba itaravuwemo. Muri audio na kimwe ya mbere umugabo yabisobanurira bivuga, aravuga ati uyu munsi mutekereza ko Uvira kuba itaravamo ari uko M23 yaniwe kuyikuramo? Ntabwo M23 yaniwe kuyikuramo, kuko ntabwo bigeze babura imbaraga, kuko nta bantu bayirwanya bari hariya. Kubera iki abagabo baze kuvanamo Uvira? Ntabwo abangaba bazemera ko Uvira ngo Uvira izavamo uyu munsi, Bujumbura ivemo ejo bundi. Iyi ntambara igiye kuba kasamutwe. Ndababwiye ngo nimubona uko ntimuzabone umuntu nka perezida w'igihugu agenda hariya anatetemeka akavuza induru, ubwoba bukamugaragara ku maso, ntabwo bafite amakuru nk'ayo ngo twadafite. Uriya ni perezida wisanze muri ibi bintu, uzi byose. Buriya iyi ntambara yatanze icyerekezo n'amaherekezo umunsi perezida w'u Burundi yagiye kuri kamera agatabaza imiryango y'abibumbye guhagarika ibi bintu bitaravana ubutegetsi bwe. Uyu mugabo yaratabaje. Uyu nguyu ni perezida uzi ikintu ku kindi, uzi amakuru menshi kurusha ayo ufite nayo wowe. Niyo mpamvu ashobora kugenda rwabo ukamwica agatabaza akavuga ati gufata Uvira Bujumbura izavamo, yarabivuze. Ariko aravuga ati muzavanamo Uvira nyine mu Kirundo. Ntabwo ari umusazi. Uyu ni umugabo ufite inzego za renseignement. Uyu ni umugabo
mbere yuko uzamura abantu sipepre umanzire bwo muntu ngo ni muntu nguyu Brenda uzamuye waze gukora iki mu byukuri uramuzi abe uyu Brenda ni Hello yari gender balance niba ari icyo avuga simbizi oye manura basi thank you uri kumva hanga y'abagabo bari kuganira ntabwo bivuze ko ari byakure gato iyo turi kuganira mbere yuko uzamura uyu muhire uramuzi so before you kuzamura umuntu nuko uwo muntu ugati this person can contribute in this conversation ntabwo uri kuzamura n'importe qui thank you so icyo nari kubabwira nimuza kwitegereza iyi ntambara ariyo mpamvu ubona abarundi bafite ubwoba amakuru ejo nari basobanuriye mbere yuko tujye mu kiganiro n'abakorera twakoze ejo nababwiye amakuru yuko mbere yuko ikibuga cya Bujumbura bakishatinga down amakuru yageze kuri Godfather yavugaga ko ubu turi kuvugana ibikoresho bya gisirikare byari byaramaze kuvuga cy'indege cya Bujumbura batangiye kubihungishiriza Kigoma ni muri Tanzania ibindi batangiye kubitwara kare bivuze ngo desha bimwe bwabwo bwa president w'u Burundi nakwa gutabaza ko yatabazaga amahanga avuga ko iyi ntambara bagomba kuyihagarika itaraba intambara yo muri Glarak uyu munsi bishobora kuba bitangiye kugera ku marembo hari impamvu abagabo batafashe nababwiye ko iyi ntambara itandukanye n'izindi ntambara zabayemo hari impamvu abagabo batafashe Uvira birukanka no ntabwo abangaba bakeneye gufata imigi ibi ngibi nashaka kugira ngo mubikurikire mu byumve neza mukurikire ijambo kurindi barakubwira ko urubyiruko 50% ubu ngubu turi kuvugana bari mu mujyi wa Uvira 50% ngo urubyiruko rw'imbonera kure kubera iki abantu aribo bagiye kwigaragambya ari mu mujyi wa Bujumbura wa Uvira why reka maze bahijambo mbere ko nyina ni ama audio menshi ndaza kuyabakinira muraza kuyumva reka bahijambo ndabona abe wafata ijambo hanyuma ufate ATM dukomeze hanyuma noneho uze kuzamura abantu muri rusange ariko cyane tubaze kugereza umurongo ariko turibanda cyane kubiri kuri tele amajwi arapa kuri tele yaba mukaturaza kwinjira i Burundi bita amaudio y'I Burundi abantu bari gutabaza bamwe batangiye bati yewe ibintu byamaze gufata indi ntera ikiriho nuko twebwe tugomba kuvana amakacu karenge ariko noneho turazagaruka na Uvira nk'aya majwi ya Uvira tumaze hafi isaha yo turi gukina amajwi gusa tutavuga twakina ibiri kubera mu mujyi imyigaragambyo iri kuba abantu bamaze gupfa dukinya amajwi y'abari abantu ba extremiste shike wazarendo ndatekereza amajwi afite iminota hafi 12 mwayumvishe reka dukomeze metrabe fata ijambo hanyuma tufate uwo bita Rubayi asanga Godfather akoze cyane kuba ari impuruza kugira ngo abantu bari mu kaga bashobora kujoininga space bafite n'amakuru baze ariko iyo audio uplayinze mu kanya ivuze byinshi harimo ibyo wabivugaga yazemo amakabyo ni byinshi byari ukuri ni ukuvuga ngo i Burundi nibo batahiwe kuko hari ukuntu ujya mu muriro kuwuzimya ukurenze ukanataha amakoti ariho ibishashi nawe wawe hagasha kandi mwabonye nk'uko abivuze ubwoba Ndayishimiye yavuganye imbere y'abadiplomate abiri byuya mu kwaha hose byamurenze ndetse n'ibyaha by'intambara bishoyemo hari n'ibyo kumenyesha abarundi ubwabo nabo bakeneye gutaha ibyo rero ntabwo aba ari byo mu mpapuro kugerekaho abantu ibyaha nk'ibyo ngibyo nta bufatanye mbonamo ndetse n'ibyo kwamagana so uwaba rero afite ayo makuru y'iki byose babizane ariko icyo nababwira nuko Uvira iravamo ariko iravamo mu by'ukuri hamenetse amaraso menshi kuba Ekenge yavuze yuko bitandukanyije na Wazalendo ntabwo bihagije na guverinoma perezida yarate mu gihe nk'iki ngiki kugira disikuru ihosha kuriya kurasana kuriya kwishora mu ntambara gukoresha abasivile mu gihe cy'intambara ibyo byose ni ibintu byo kureberera abari gukora guverinoma yose gusa kubishyira mu maboko y'abasirikare nabo kandi
babaye desorganize vanyoci wewe ugize gute ni ibintu mu by'ukuri bikwiye gukurikiranwa turi kubibona turi bakuru ibyaha by'intambara biri gukorwa ufatanye guverinoma iri gushyiramo kurebera kwa Tshisekedi ibyo byose ni ibintu bizagira ingaruka ariko kandi na Bujumbura ntabwo byoroshye byawe ntibyoroshye ababarwanya bari tayari kandi ndetse no n'imbere within the government the FDNP ubwabo nabo barabona yuko ntaho bari kwerekeza so tubitega amaso ariko ça va changer l'image ya sous-région yose murakoze. Urakoze cyane ahangaha twihuta amakuru ahari shaka kugira ngo musobanukirwe ntekereza ko Uburundi nababwiye ko Uburundi hari igihe kizagera abarundi bakamanika amaboko ariko ntekereza ko it's too late. Amakuru angeraho ni uko umukuru w'ingabo z'Uburundi umuyobozi w'ingabo z'Uburundi ubu turi kuvugana ari mu mujyi wa Goma yaje gukora ikigoma yaba yaraje gusaba ibiganiro yaba bimeze bite umukuru w'ingabo z'Uburundi ari mu mujyi wa Goma mbere ko nakira rubayita ndashaka kugira ngo turagenda duconnectinga dute ntabwo tuba kuza kuva ibuvira ahangaha amavideo arahari ko ngiye murabizi amavideo y'abantu bapfuye y'isi ntabwo ngo ngeze postinga hano ngize video ndazifite bazishaka Jesus abana bikoreye abana b'imirabo bamaze gupfa ibintu biraza baturundi rwego ndatekereza kubibakirira mutabire abantu nta kintu byaba bimaze ndashaka izi ni audio direct ziri kuva Uvira immediate niba zikina none aha niba zikina maze kumva viewpoint zanyu ariko naza gufata umwanya wo gukina ama audio nyuma ariko maje kumva kumwe mu bitekereza hano hanyuma audio ndaza kusigarukaho mbere ko nkina audio zingizi barimo kohereza mu magroupe reka manze naribo hari bimondera kure z'i Burundi waye abarundi bisanze muri iyi myigaragambyo anatonda yaho ngaho hano amakuru ageraho yandi arambwira ko amakuru aravuga ko i Burundi ahantu bita mu Gatumba reka mbanze mahereza umutwe w'amagambo hano hari icyo bita guconnectinga zote tugafata hana hari mukamenya situation uko imeze abantu muzi mu Gatumba ni hafi y'umupaka wa Burundi na Kongo iyi nkuru umutwe w'amagambo iragira ngo kuri uyu unyanganire gato kuri uyu wa mbere itariki ya 8/2025 igisirikare cy'u Burundi FDNB cyatangaje ko hateganyijwe imyitozo ya gisirikare isanzwe ibera mu kigo cy'abatayo y'111 y'ingabo zirwanira ku butaka Igatumba bivuze ngo Uburundi ubu turi kuvugana bwiteguye intambara mu maguru mashya tugende gake warumiwe uzakomerwa kuwe cyangwa uvana izo mbaraga zabana n'amaso atareba neza wamase wumvire muri space sinkora ibintu by'ubukomete bw'ubugori tugende gake n'ubundi ko muri bigarasha mwemeye gufata uruhande rwaduye muzarasanwa na ito so reka tugende gatoya rubayita mbere yuko nkina irijwi ndashaka kugira ngo twumvire ijwi hanyuma noneho unyemerere nindangiza kurikina uhite ufata iya mbere utubwire uko utekereza ibintu ariko urihangana manze ndikina Sisi tunamshukuru Mungu wala kanaingia. Ndugu yangu ni vitu vya huzuni sana ningeambia wakubwa wetu ya wazalendo. Ati namaje kubasuhuza abavandimwe ibintu nagahinda gaheza kandi gahinda nkuko nabibabwiye twakomeje gusaba abayobozi bacu wa wazalendo kuanzia mu nivo ya kwanza guhera muri nivo ya mbere William na kushukura wale wasuda yake kwa William no kugeza ku basirikare bo hasi vitu vya huzuni sana. Ibi bintu biteye agahinda gakabije
mkuu wa majeshi pale Uvira anawaambia kusikwata mzalendo takia na bunduki akwetu kumaandamano afike pale kufika pale balete ile wao watadepose pale kumeri apres kutoka pale ndio wanaenda mpaka anachunga jini. Ati umukuru wa gisirikare Uvira yabwiye abazalendo ko bagomba kuza mu myigaragambyo nta n'umuzanye intwaro cyangwa imbunda barangize baze batanga ibyo batangara kuri meri niba mara kubitanga basubire muri gahunda zabo. Leo FRDC njoo ile ilisema itachunga raia, njoo ile na wapiga masasi wanakufa. Ati FRDC yavuze ko ariza kurinda abaturage none ubu turi kuvugana imaze kubasuka nk'amasasu barapfuye. Sasa hii kama tunakufia nini? Ubu sindi kwibaza sinzi niba turimo gupfira iki Wala tunafanya nini kusudi tukufa? cyangwa niba twakoze iki gituma turimo kwicwa. Tunapiga mgomo karibu siku 7 hadi siku 3 tutumiki. Tumaze iminsi 6 niba 7 tudakora. Teseka na njala. Turimo kwicwa n'inzara Mpaka gasitaye. mpaka kugeza aho Gasita agendeye. Gasita ni soda. Gasita ni umusirikare. Wao wanasema tatoka ku risasi ku maandamano. Mwe mwavuze ko agomba kuhava kubera imyigaragambyo. Gasita yatoki. Gasita ngo yanze kugenda. Maandamano wanafanya bila Imyigaragambyo yayikoze ariko byanze kugira icyo bitanga. Ndi gusobanura. Leo maandamano ya bila risasi wala kusema bapate jibu banachukua kwa masasi tunatuba na kufanya vile wanatumia hivi. Iyi myigaragambyo mutigeze mushyiraho amasasu mukaza no kwigaragambya none batagiye kwasuka amasasu n'abana batagiye go. Mtafanya ulize kweli tunafia nini sasa? Ikindimo kwibaza none turimo gupfira iki noneho? Kanjo jibu natoka sisi tunafia bure raia na kufia bure. Aha none igisubizo kikaza kivuga ngo abaturage turimo gupfira ubusa. Bakubwa yetu basoda bazalendo tunafia nini? None bayobozi bacu ba gisirikari babazarendo turimo gupfira iki? Neri basi bagiye kwenda ku maandamano sasa. Byari kuruza abantu baje mu myigaragambyo kweli. Bali banapfa banaanza jamaa wanaanza watoto wanafia nini? None abari cyo bagasiga imiryango bari kuzira iki? Hatari. Birakaze. Uangalie sasa. Murebe none. Mwingine anasema kama mnashindwa muache. Abantu bari kuvuga ngo niba mwarambiwe mwana niwe nimurekeraho mumanika amaboko. Abantu ntibapfira ubusa ngo tubabarire ubusa. Abaturage n'abakomeje gupfa. Uyu munsi bavuze ko hapfuye batari munsi ya 5 cyangwa 4. Ejo bundi hazakuba abandi 2. Abandi ejo bundi 3. Twese turashize. Imana yonyine. Njye nabagiraga inama y'abayobozi b'abazarendo mushaka ukuntu mubigenza. Ntidukomeze gupfa tuzashira. Tunaanza kufa na watu wengi turaingia. Wanasema Ventura nyingi yuko mle ndani. None kutangiye gushira kandi mu Ventura tarinjira hangaha. Erega mu Ventura nibara bari mwimbere. Watu sasa ingine yuko bagachunga hii South Africa. Ndio tunaisha sio. None ko tutangiye gushira kandi mu Ventura taragera. Nigira ngo tuzashira. Uvira tutachindwa kama nyama. Uvira bazatubaga nk'inyama. Wanajana goma. Ibukavu niko bari kurira. Bado sasa Uvira wakikamata Uvira na Fizi. Tunaisha. Niba mara gufata Uvira na Fizi tuzashira. Tutabakia nyuma na kizazi kitaisha. Ndababwiza ukuri n'abo n'ibisekuruza n'abuzukuruza bacu bazashira. Ngayo nguko. Iyi ni audio ya Wazarendo. Uretse kubyagira no mugaturuka mukagenda ubwo niba cyushura ugabana ngo muraho ndimo gushyushya sometimes mujye mureka ibintu byo kwari ikintu cy'uko n'ibyo twagiye mu bita ATM fata ijambo bonjour bonsoir ndakumva guteza abati mwakoze akasamutwe media ijambo ndayikuze mu rwego rwo gushimira itangazamakuru na iri modern ndakubuje media tena wingira media ndakubuje amakuru turayafite ubu ngubu tumenye aho mu karere
yatera bavugaga ibingibi bagacicika cyangwa bakatuyuta. None ubu ngubu tugiye noneho kuri sesengura. Uburyo amakuru ubwayo ntabwo ari amakuru ubwayo ni ibiryo bidahiye, ugomba kubiteka. Ngubu tugiye gukora analysis na interpretation, nyuma yaho ngaho noneho biba amakuru. Hanyuma niba ko makuru ababishinzwe bafata ibyemezo. Reka nshime akasamutwe. Reka none mvuga ibintu bibiri gusa ntabwo ndi bukomeze. Tshisekedi yubatse ikintu bita labyrinthe politique. Labyrinthe politique bisobanuye iki? Bisobanuye labyrinthe ni ijambo ry'igifaransa rivuga iki nyubako cyangwa se construction kinini nyubako. Yego urakoze. None labyrinthe politique ni une situation politique, il est extrêmement complexe, confuse et plutôt difficile à comprendre. Yarabyubatse. Noneho amaze kubyubaka nawe ubwe nabo yabishizemo barimo kubitakariramo bakabura uko byinjira no kubasohoka. Ubwo bimeze gute? Tshisekedi yubatse urwango, yubatse ideologie génocide, akorana na FDLR, akorana na Burundi, akorana n'ibyo byose murabizi. Abyinjiza muri wazalendo, nawe yiyita umuzalendo. Hanyuma ibintu biraka umuriro. Kandi ni president, kandi afite za ambassade, kandi afite muri za organisation, ari signataire w'amategeko mpuzamahanga abaho yose. Ariko iyo ideologie ntabwo ayivuyemo, ariko ari gushaka strategie kugira ngo bitamujyaho ku mutwe. Ariko abo yabyigishije bo bagize kure cyane, bageze ahantu badashaka gusubira inyuma. Yohereje Gasita kubera hari yohereje Gasita muri ya diplomasi abazi za étape génocide, ni mu rwego rwa negation, kuvuga ngo nibiba hariya nibazavuge byinshi kuko nawe n'umunyamurenge, ni kuvuga nyine niyo diplomasi. Mbese we ni criminel hypocrite cyangwa criminel méthodique cyangwa génocidaire méthodique, mu gihe abazalendo bo babaye aba génocidaire sincère, bo barabivuga ku mugaragaro. Iyo niyo conflit iri Uvira. Uri buyitsinde ninde? Je ne sais pas. Reka none tuvuge ku byaya makuru y'igiswahili. Uriya muntu wavuze igiswahili yavuze amakuru menshi, ariko afite icyo avuze. Burundi bufite icyo bita bamaze kugira sentiment d'être abandonné. Uti kubera abasirikare bahunze Goma na Bukavu ntabwo bagiye Uvira, bagiye Manema. None Burundi we yifuzaga ko haba renforcement muri Uvira, intwaro zose FARDC yose ijya muri Uvira igakora za offensive. Ariko Tshisekedi we ntabwo ariko ayibana, kuko yatakaje imbaraga nyinshi hariya, yatakaje abasirikare benshi, yatakaje ibikoresho, ibintu byinshi. Muri make amaze kunanirwa, rero arashaka guhindura strategy kugira ngo ibyo yakoze byose bimuve ku mutwe. Icyo nicyo kintu uyu mugabo w'umuswahili ni mumukurikira neza, ntabwo ari Burundi, ni muzalendo. Nubwo azi igiswahili ni muzalendo. Kubera iki mvuze ko ari muzalendo? Kuko we arimo kuvuga ngo kohereza Burundi hariya, ngo Burundi ntabwo bwabishimiye, atazi ko Gasita yaje hariya anyuze Burundi. Nubwo yanyuze Burundi, ariko ndayishimiye ntabwo yishimye. Yaba yabandone ari wenyine. Ejo n'ejo bundi Uvira ishobora gufatwa, ibibazo bikamujya ku mutwe wenyine, kandi yagiye muri coalition. Iyo coalition yose yavuyeho, SADC yavuyeho, FARDC yagiye, abamesi asigaye wenyine n'abazalendo byamuberanye ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu muri kumva ngo barimo gusubira inyuma, cyangwa se bariho ariko baziko ibibazo yabaye birebire. Ikindi cya nyuma soreza ntabwo mvuga ibintu byinshi ko muri abanyabwenge.